Kubor nakaslem jong unong san hima. Tu ke meeting ke bangala pensyai hapo sekretariat. Bang ilai kendu UCM manga bat deputy CM bat EM in charge ka development nilai wan cak jingnya syai bat jing pensyai nak kalian ngajongi ba kumju nak sarkar baya ka tu ka tai scheme hi ke sarkar ka diban pelaj no cak council bat ka sarkar pun bakal mentah kala pelaj baka baar kalong ka jing pen trekam ya ka tu ka tai scheme kadai nak bentai ka tu ka JJM scheme mission mo ka tu ka scheme ai umbang Tujuan mission. Kapag PHE mentah ka le soka India ka le tika niru ka di ka ju hi ka scheme kapag soka India ka ai bagi district council ban petrekam ha ki shnong ti bahap apa upur sam jang kai district council te kajing ya penbaik kajungi kalong tangkawe kalong ba kini ki shnong ki bahap apa ka district council siapan pentrekam ya kini ka scheme ni kwa ban yo kajing ka list na kaliang jang ka PHE department ki ki shnong ki bala pentrekam da PHE baki ki shnong ki badang lan temut ikitu ki shnong ki badang lan ngin persyang da kini ka pisa ka bang yo ban pentrikam nak kalian kajungi kita sekarang. Teka pemut KPC ru kandung pentrikam syu aki kisnong bala pentrai mengi. Teka pemut ngiru nginum pentrai syu aki kisnong ki bala pentrai ka KPC. Kini ka skim kumba kat nok keluar ka poi hang dia diskunsel. KSDC. Ngapoi kumba arpo. Keluar. Tiung cisne balik pim panlang berkesut nomor purwa sengai kiyo lang berkesut mah sakar. Hoi ngidang ap mentang ilayo ka sanction order. Ngidang ap mentah bakin transfer seka account dengan Islamsel nama kadon ke prosedur banyak ke ya na treasury DC bakan tata mereka bagi yo sanction kalau napo finance bagi la release tiga kadon sa DCE treasury berpelai dan dalayo ya kan ingin sa tho pada Kini ka disnam kat no pikan mo. Disnam kat no. Bisa. kani dengan 1920 15 finance first installment Ada pas baru kada benyo kat no ka KSDC. Tikat kum ka mang jong ka 15 finance ya ka tu ka 1920 ka di 182 crores both tight and on tight for the three ADC light lagi ADC terai kum pa long menta kadang pelai ka first settlement nang 91 crores ya ki light lagi ADC tikabut ka basta menta ka di ya ka second installment ka on tight ka long mentai ar putam Huwei tam. Kalau kajungi nak kandai huwei ka pui saupo ar ye. Kadai ka scheme ka district council ni ya hi nak kalian dengan district council. Kabamut hi ngi hab hi ban consult ya ki local MDC. Antai scheme tu. Oh, ada scheme tu ngila dep mang ngila dep pan ni kalis nak ki MDC kan ni lu menta ka syong stang bangin pelaj ki boda. Kini ka skim ditaka je galju. Oh, ini ka tai lah ka jong ka on tai lah ka jong. Oh, transfer na treasury. Treasury. Nila ayo ka oda bala. Tumat.